preterana upotreba interneta, mobilnih telefona, društvenih mreža među mladima i kako je treba ograničiti. Danas su sa nama u Beogradskoj hronici nastavnici koji su odlučili da na najbolji način moderne tehnologije primene u svakodnevnom radu sa đacima. Gosti Beogradske hronike su profesorka Olivera Potić i profesor Mladen Đuričić. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku. Dobar dan, hvala na pozivu. Da pitam prvo vas, gospođo Potić, kako vi gledate na ova dva ekstremna pristupa? Koji je prihvatljiv, a koji ne? Da vam kažem, ja mislim da ništa što je ekstremno nije dobro. Da zabranimo nema šanse. Mislim, to je jedna apsolutno Sizifov posao. Mislim da treba da prilagodimo nastavu zapravo onome što savremene tehnologije od nas traže. Prvo, da budemo dovoljno interesantni da ta deca nemaju potrebu da vire u telefon dok traje taj čas. Drugo, da uklopimo moderne tehnologije u nastavu kroz projekte, kroz... Prosto treba gledamo proces rada, a ne ono što je rezultat i tako dalje. Kada ste shvatili da ćete morati to da radite? Ja sam shvatila za vreme korone, tada smo svi to shvatili, zato što smo morali da pristupimo online nastavi, većina nas nije imala pojma kako i šta. Tako da sam ja išla na neke obuke koje su se tada iznenada pojavile, a i mnoge moje kolege, i počela da koristim te osnovne, da kažem, digitalne alate, a potom i sve one redom, uključujući i veštačku inteligenciju, sada najaktuelnije. Jel vole to đaci? Naravno da vole, naravno. Gospodine Đuričiću, kako vi koristite mobilne telefone i moderne tehnologije u nastavi? Pre svega želim i ja da vas pozdravim. Nekako, zaista sam zagovornik toga da je nekako važno da škola bude prostor digitalne pismenosti, a ne digitalne panike kao što to možda jeste prethodnih godina kod nas. Ja ih nekako koristim vrlo intenzivno. Jedan sam od onih nastavnika koji zaista negde se trudi da u velikoj meri implementirate digitalne alate u svoju nastavnu praksu. Mi ih koristimo, ja ću izdvojiti neke alate, aplikacije koje prosto dosta često koristimo. To su, na primjer, kvizovi znanja po kojima su nekako, rekao bih, moji časovi prepoznatljivi. Mislim da bi to se moji učenici složili sa tom tezom. Kahoot je, na primjer, jedan izuzetno dobar digitalni alat koji vam pruža mogućnosti nama kao nastavnicima i učenicima s druge strane da za neko kratko vreme dobijemo neke povratne informacije o njihovom napredovanju i njihovom znanju. Takođe, Mentimetar kao jedan alat, na primjer, koji je vrlo koristan, koji može da se implementira u nastavu u trenucima kada anketirate učenike ili potražite neko mišljenje njihovo o različitim temama i može da bude onako podsticaj kada opadne koncentracija i kada hoćete da ih vratite u neku temu, da se aktiviraju, da prosto pustite taj Mentimetar. Takođe, 3D modeli, nešto što ja onako poslednjih godina se trudim zaista da promovišem, jer nekako mislim da kod nas u Srbiji to nije zastupljeno u velikoj meri i mislim da zapravo čak mali procenat i nastavnika i učenika to koristi. To je platforma Mozaweb koja nam pruža mogućnost da putujemo po svetu. Evo, moji učenici su, na primjer, imali priliku kada smo obrađivali Šekspira, da posete Globe Teatar u Londonu, da razgovaraju sa Šekspirom, da vide mesto gde su se izvodile njegove drame. Takođe, kada smo radili, ne znam, Sofokla, Antigonu, da odemo na Dionizijeve svečanosti, da prosto posete i nekako dožive taj prostor. To je prilika, prosto, to je ta prednost koju nam pružaju digitalne tehnologije, da nekako, evo, naročito u tom kontekstu, kada je reč o predmetima kao što su istorija, književnost, nekako današnje deca jako teško mogu da dožive uopšte te neke daleke epohe. Hvala, gospodine Đuričiću. Gospođo Potić, kako vi koristite i koliko vam vremena to dodatnog oduzima da biste iskoristili i koristili u nastavi? Pazite, oduzima naravno dodatno vreme, ali to je nešto što se učini jednom i onda ste vi zapravo spremni za sve naredne generacije uz male modifikacije. Ja pravim prezentacije, recimo, učenicima, počela sam od korone, ali ono što mnogo više volim to je povratna informacija, odnosno ono što učenici rade. Pošto radim neku projektnu nastavu, onda oni su obučeni, malo sam ih ja obučila, malo sami znaju i prave projekte u raznim digitalnim alatima, u Canvi, u Genialiju, recimo prave sobe za bežanje. Mislim, to su ovako fantastične neke mogućnosti koje digitalni alati pružaju. I u posljednje vreme intenzivno koriste veštačku inteligenciju i ja se trudim da to budem transparentna i da oni shvate da to treba koristiti, ali kao asistenta, ne kao nekoga ko će raditi umesto vas i ukoliko se to shvati, a oni su vrlo otvoreni ukoliko vi pokažete da ste vi otvoreni za to i nema onda tajni, niti se oni trude da vas varaju, već vam
nekad traže pomoć kako bismo mi mogli sada da uradimo, zašto da postavimo ovo pitanje, ne ovo i tako dalje. A recimo vi imate divne alate koji mogu da proizvedu sadržaje vrlo brzo, koji mogu pomoći i nastavniku i učeniku. Gospodine Đurišiću, šta dobijate za uzvrat za taj dodatni angažman koji je očigledno neophodan kako biste se približili učenicima na drugačiji način? Samo kratko, molim vas. Pa negde mislim da dobijam to da su oni nekako zainteresovani na časovima, da dobijam od njih neke produkte rada koji su vrlo kreativni, vrlo inovativni. Nekako mislim da uključeni su u te časove. Prosto mislim da je to neka uzajamna saradnja i da negde kada pružite i kada oni osete da ste im pružili nešto što je njima blisko, što njih interesuje, oni to zaista znaju onda i da uzvrate na pravi način. Šta može da učini država, kratko za kraj, da vam pomogne da niste sami u ovom pionirskom poduhvatu? Pa država može malo da edukuje nastavnike i uopšte roditelje, jer trebalo bi da se edukuje od malena, a ne od mladi ljudi. Mladi ljudi su već uveliko u tome. I vidim Zuov je postavio sad neke tamo, između ostalog, kako napraviti plan časa, na primjer, što mi odavno radimo, mislim, ali eto, pokušali su nešto i mislim da bi trebalo da edukuju, da nađu edukatore. Hvala vam što ste našli vremena i došli u Beogradsku hroniku. Hvala i vama na pozivu.